بردوام ج نخوشخانه و سازین پزیشکی را وره دابین کرن بردوامیا کار تیمین تندرستیه بی تو آستنگیان مسوگر ببه. ریوبریا خسر یا دموکراتیک یا هرما باکور و روشلات سوریه و دیروکا ایرو ده چله 2026 بله تماشاوان نجا اف دیمنن بریا کلیه کنه که هند بینن ایدی شر کلان بکلان لبشکی تاخا شیخ مقصود تکرن اف روشا داوی نشان داده اف دیمن بوی آواهی شر بکلان کلان هینا هیا لی حکومت سوریه انگو ارتش سوریه ارتش عربیه سوریه دبیجه متاخ به تمامی کنترل کریه لباجار حلب درباره کنترل کرنا تاخا شیخ مقصود ده حتی نهاجی زانیارین برواجی هفتین بلاف کرن زانیاری گلکی جدانه ارتش عربیه سوریه به فرمی راگهاندیه گوتیه وان او تاخ به تمامی خستیه بن کنترل آخوه لی چافکانیه که جناوا تاخش روداوی را پشت راست کر کوچکدار ارتش گیهیشتن نخوشخانه خالد فجر یا لناوا شیخ مقصود لبله مدیای ریوبریا خسر دا خویانی ارتش رد کر و راگهاند کو شیخ مقصود نهاتیه کنترل کرن لگلک خالان شرین دجوار دنابرا هزین وانو هزین ارتش عربی یا سوری ده بردوام دکن روشا لسر عرده هی ناجی به تمامی نزلاله و آلوزی بردوامش برویه که داخویانی جی جهف جدانه اف دیمنین بریا کرته دمکینه که نیشان داده شرکی کولان بکولان لناوا بشکی تاخا شیخ مقصود هی ناجی بردوامه تماشاوان نجا منها دیمنان بینن سر اکرانا و دیمنک جه یه تاخک عرب نشین نزیکی تاخین کرد نشین ین حلبیه آلیه کی هند بینن لآلیه راسته یه اکرانه او تاخین کو به پرسکرک جیانا خویا آسایی یا روجانه بردوام دکن عرب نشینن او تاخ لدست چپ یه اکرانه جی هون روشا شیخ مقصود دبینن اف دمکه دیه کل تاخن کردان لشیخ مقصود و اشرفیه جی بره جدو ایوار ساعت شش ایواره و قدخیا چونو هاتنه جی هاتیه راگهاندن لوان تاخان لهنک تاخن در دورا وانجی قدخیا چونو هاتنه هاتیه راگهاندن جبرکو د و مسافه جکان دنه جبوکو قاربن با آسانی شر بکن ایریشان پیک بینن چونو قدخیا در کتنا در و لوان تاخان راگهاندن روش لحلبه بوی آواهیه یک باجاره لیون دبینن دو دیمن جدانه د دیمنه کی ده باجاره کی آسایی یه روشلاتا ناوین خویا دکه کو خلق چونو هاتنه دکه د چونه سر کار خوژیانا خویا روزانه بردوام دکن لیل عالیه کی دنجی شر و پفچونو قیامته امی بچنه کنفرانس روزنامه‌وانی یا چند روزنامه‌وان و روشنبیرن کرکوک جبوی پشتگیریا روجاوای کردستانی هي الأشرفية والشيخ مقصود. ثالثا تكليف حماية وأمن الحيين بقوة المساعدة الأوروبية بهزيكي أوروبي أشتي باريس هروكولا باشوري لبنان شوارم قرانوي آوركان بوزيدي خوانو باراستنيان لاهيرش بينجم قرنتي جيبجي كردني ركوتنا مكان لنيوان هسدا وحكومتي سوري بات شاوديري نيو دولتي ششم کردنەوەی ڕێڕەوی سێملکەی سنووری لە ژێر سەرپەرشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پشتیوانیکردنی ڕۆژئاوا لەم قەیرانەدا. کۆمەڵی پشتیوانیکردنی ڕۆژئاوا و کۆمەڵی ڕۆشنبیر و چاڵاکوانان لە کەرکووک دەی 2026 بەرزان
اف داخویانیا هجمارک روشنبیر و روزنامه وان بو لکرکوک جوی پشتگیریا روجاوای کردستان تماشاوان نیجا جیگر سروک وزیر و وزیر درویه اردن ایمن صفدی ایرو لعمان پیشوازی نونر تایبتی امریکا جبو سوریه توماس برک گرو هر دویان داخواست کرد که هزین سوریا دموکرات باوایی که آشتیانش حلب وکشه. صفدی و برک پیشهاتین هری داویین لسوریه گوتو بیش کرن. هر دو آلیان تکزی لسر پاراستنا سروری یکیتی و آرامیا سوریه کرن پشتگیری خوشبو هولدان حکومت سوریه ین دوی واریده نیشاندان. دی جوین دب آوایی که برفره بحثا گشدان لباجار حلب جی هاته کرن صفدی و برک پشتگیری ولاتین خوشبو هولین پیکانینا آگربست راگهاندن هر دوالیان داخواست کرن کو آگربست ورب هیس کرن هزین سوریا دموکراتیک هسته با آوایی که آشتیانش حلب وکشن او لهی و پاراستنا همو سویلان ورم مسوگر کرن هر وها هر دو دیپلوماتان تکس کرن کو دوی ریکفتنا ده آدارا 2025 کو حکومت سوریه و هسده بره لسر لحف کربون دمل دست وره جیب جی کرن. داویا جوینه ده هات راگهاندن کو هما هنگی و هفکاری ادنا برا عمان و واشنطن دجبو آرامیا هرمه و بردوام بکه. افجی نخشه گشدان لشکری تا خین کردنشین لحلب تماشاوان نیجا نها روش بوی آواهیه لسر نخشه باجار حلب کوته ده روشا تاخن کوشر و پفچون لوان بردوام آلوزی تیده هنه بوی رنگی مروف دکاره دستنیشان بکه. حکومت فرانسا نیگرانی خل سر دست بکرن شر و پفچونان لتاخ شیخ مقصود یا باجار حلب دربری داخواش همو آلیان کرد که یک سر وگرن سر پیمانا آگر بسته. ایرو وزارت درویا فرانسا داخویانیه که داخواست گریه که ریل برگهاندن آلیکاری مرووی بیوکرن نشتجهن باجر بین پاراستن. فرانسا پشتگیری وان پیشنیاران دکه که مبست وان پاراستنا همو سویلان الحلب و که سوزا که حکومت سوریه دابو هر وها داخواست گریه که ری بدن وان شروانان برومت جهرم وکشن. پاریس تکس گریه که اوی لگل هف پیمان خواه ده سرید جی امریکا بردوام کار لسر و گراندنا اولهی و آرامی بو باجار حلب بکن دی چارچوبه یا سوریه که یک گرتی خودی سروری و پرالی ده. هف سروکا دایره یا پیوندی اندر و یا ریوبری خسر الهام احمد جی راگهاندیه که او پیشنیارا هزین ناو نتویی جبو و گوهستنا هزین خوش حلبه ارینی دبینن لیب شرط که پاراستنا کردان یا خوجهی لوان تاخان وره مسوگر کرن. الهام احمد داخویانی ده بالکشان دیه سر پاراستنا جان ولاتیان گوتیه امو که ریوبری خسر یا باکرو روشلات سوریه تکز دکن کو پاراستنا سیویلین لتاخن شیخ مقصود و اشرفیه یک جی پیشینه مین هری گرینگه لوما ام پیشنیارا هزین ناو نتویی ین ناو بینکار جبو و گوهستنا هزین لشیخ مقصود با آوائه که اولا بر بروشلات فراته و ارینی دبینن لی بشرط کو پاراستنا کردان یا خوجهیو مجلسه که خوجهیش بو شینین هر دو تاخان لگوری پیمانا یک نیسان وره مسوگر کرن. بله تماشاوان نیجا خویای هزین ناو دولتی و که ناو بین کار دکن ده ناو برا هزین سوریا دموکراتو سوریه ده جبو چار سریه که جوی روشی را ببینن الهام احمد بیجا ام قبول دکر ام هزین خواه
جور درخن ام لپشتا و پیشنیارینه لیدوی اولکاریا وان کردین کلوان تا خاندجین وره مسوگر کرن لگوری پیمانا یک نیسانه. ناوند راگهاندن یا هزین اولکاریا نافخویی لحلبه زانیاری نو د دربار پفچونن لتاخا شیخ مقصود ده بلاف کرنه ده داخویانی ده هاتیه. بله ده داخویانی ده هاتیه که هزین وان ده برسفدانا ایریشکه ده تانکه که هزین ایریشکار به تمامی تک برنه تیما دناوا تانکه ده هاتیه کشتن. هر وها آسایش اشکره کر کوان درونه که بمبکری یا ارتش عربان یا سوریه خستیه خواره. لگوری داخویانیه او ایریش ده دمکه ده پیک هاتیه که ارتش عربی یا سوریه به پشتگیری تانکان و توپارانه که توند هول دایه در باسی ناوا تاخا شیخ مقصود ببه. هزین اولکاریا نافخویی تکزه دکن که تاویوان ایریشن دجوار. برخودانا هزین وان به قهرمانی و به بریارداری بردوام دکه. اف دیمن کنها هونه ببینن جی تماشبان نیجا دیمن کنترل کرنا زندان آنگو گرتی گها شیخ مقصوده جالی ارتش عربی یا سوریه و اف گرتی گها دیمن نوی هاتنه بلاف کرن دبیجن اف گرتی گه جالی ارتش عربی یا سوریه و هاتیه کنترل کرن روشا ناوا قاویشان نیشان داده که به سروبریه که زیده دیده هیا و که کو نیشانا شر و پفچونه به گلکی هاتیه تیکدان تمام کلوپلان آویت نعرده تختین خواه یه گرتیان گلکی به سروبر خویادکن پنجره هاتنه وکرن دری هاتنه وکرن به وی رنگی ایدی کسک جی دوی زندان ده نمایه. اما اکثر بچنه جم ریوبر روانگه ها مافی مروان یا سوریه برز رامی عبدالرحمن لگل میه دم باش بخیر برز تو بخیر هاتی روداوی بم پیکاری انکو حتی انها هاتنه پیکانین لوان تاخین کردنشین ده چه آسته ده نگلو چه زانیاری البردسته وهنه؟ نعم صباح الخير طبعا بايندن باش سرتا نخوشخاني خالة الفجر كهول دراب پشکوتن بدی بهندری بو گرتنی اما آوان باسی اوان کرده که گواه لوی شوینی پارستنی خلق بلام دبینین بتانگ چون پیش روی دکن شوینی که پناگه که بو چار سر کردنی سدان خلق لشیخ مقصود خلق بردومان دکرید خلق با امانز دجیره لروی میدیایی و گواه کنترولی شوینه که کردو اگر کن کردو بلام تاکو استشار پک دادن کن بردوامه دوخی مروی زور خرابه خلقی که زور پیوستن بفریا گزاری تندرستی و سرتاییه بلام بصلات دارانی سوریا ریگه نادن چار سریان بو بکره امرو و پیوست بو که اگر بر رابگی اندرید چون که توم بارک تاوکو بیانی امرو مولتی دابو تاوکو اپراسیون کن یان تواو بکن تاوکو بر بیانی امرو بردومان کانی سر شیخ مقصود تاوکو استاد شرو برا براستی استریانی بوا خلکی سویل کراونت امانز من لیره و دوباتی دکم مهمی اوی دگوتره
بەڵگا کە حکوومەتی دیمەشق باسی دەکات کە ناوچەی خەڵکی سڤیل کراوەتە ئامانج بەڕاستی دوورە لە ڕاستی بانگەشەکانی وان بەڵکو و خەڵکی سڤیل کراوەتە ئامانج خەڵکەکە کورد لە شێخ مەقسوود ئەشرەفیە تۆپی دوورهاوێژیان نییە چەکی قورسیان نییە هەتاوەکو خەڵکی سڤیل بکەنە ئامانجتەنیا هاوەنی بچووک نەبێت. هون لەگەل سازیên din yên mafê mirovan li saziyên pêwendîdar yên navdewletî di pêwendiyê de ne ji bo agahddarkirina wan ji vê rewşê? بشكل مستمر بەردەوامی بێوچان بێ نەبساوە ئێمە بەردەوامین لە پێدانی زانیاری بارەکراوە نێودوڵەتی و ڕۆژاوایەکاندا بەڵام دۆسیەی مافی مرۆڤ بەڕاستی ڕەنگە لە بەردەم بەرژەوەندی ئابووری و بازرگانی و لەکتێکیشتنە سیاسیەکان بە دوور بێت. هەمووان دەزانن لە بەردەم باشووری سووریا کە پێشکەش ئیسرائیل کراوە ئەوە شتێک پێشکەش بە تورکیا کراوە بەڵام بەڕاستی پێشبینی ئەومان نەکردووە کە خوێنی خەڵک ئەوها بێبەها بێت لای ئەوانە لە بەرەنجامی لێک تێگەیشتنی هەرێمیدا بە جۆرێک چارەسارێک بێت لە حەلەب. بەڵکو پێشتریش باسم کرد و جارێکی دیکە دووپاتی دەکەم دەستوەردانی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی ڕۆڵێکی گرنگی بینیوە بەڕاستی جەختی لەسەرەوەش کردوتەوە کە هەڵەبجەی دووەم دووبارە نابێتەوە و بەڕاستی دەبینین خەڵکی شێخ مەقسوود ڕوبەڕووی ئەم هێرشە هۆڤانانە بۆتەوە کە خەڵکی سیڤیل دەکەن ئامانج. هەنێکی وەڕاگرم پەیامنێری من نەهات di nava Helebê de ye em ê binêrin kawê çi ji me re bibêje pişta zêbê me cem te rawînstêrk li taxa Sûriyan li ber deriyê taxa Eşrefiyê ye em ê binêrin wê ji wir çi ji me re bibêje rawîn rewşa dawî niha li wir çi ye dengê çek û teqînan dengê şer hûn dibihîzin hîna. هیویدر اوا تاخا سوریانه هما دستپیکا اشرفیه جوی چاتره دما دست پیدا کی تو کوی نوا اشرفیه اساس امگاوا دن نوا اشرفیه بونجی تام جیگو هیزک زیده یا لشکرن لی کوم و ام چون وی درجه بس جبرکو قدخه دی منگرتن هر وقتن ام پاشته وگریان اف خلق گون دبینن اف قرابلغا هانه خلقین اشرفیه نه حل دن وگرن نوا تاخین خو جبرکو تاخا اشرفیه هاتبو کنترل کرن خلق جه حل دن هرن نوا تاخا خال جبرکو اپراسیونه که مزن نوا شیخ مقصود بردوام که هینا جی دنگ چکان دنگ گلیان دنگ توپان جار جاران اندبیزن حتی سر سبه جی وان پیفچونان بردوام کرد خلق حال داده هر لجبرکو لهله کیجه حاضریه که گله کی مزن هایی کو هیزه که مزنتر هیزه که زیادتر بکوه نوا تاخا شیخ مقصود جبروی که ریهنا جب خلقی نای داین کو بکوه نوا تاخ خوا دما عمل نوا اشرفیه بون روشه که گله کی آورته هبو هیزه که لشکری یا ارتش سوریه هیزه که گله کی مزن آماده کاری دکرین کو بکوه نوا تاخا شیخ مقصود لگوری آگاهی بردست به اساس مج اسکران جی پرس کر چقاست جتاخی آتیه کنترل کردن و انا گفتن جسدی 20 ماه کو به تمامی بیتا کنترل کردن تاخا شیخ مقصود اوا گفتن اسکرین سوریه نه لگوری داخله کجلا وزارت بروانی یا شامی و هاتیه راگاهندن اوانا دبیجن متاخا شیخ مقصود به تمامی کنترل کردی اساس گفتن کو و سر سبیه به تمامی هاتیه کنترل کردن لدنگ چکان دنگ توپان دنگ گلیان هینا جی جار جاران تی بیستن لگوری داخله کجلا آسایش نافخا یا تاخا شیخ مقصود و هاتیه راگاهندن اوانا جدبین تاخینا د جیر کنترل مدیا لو تفکر که گلکی زیده لنوا باجر حیا بگمان جبرکو اف درجه دستپیکا تاخا اشرفی و که اون دبینن هم هیزه که زیده یا لشکری لوی درجه حیا هر وقتن خلق کو دخوازن هر مال نخوا کنترل بکن لوی درجه کوم بونه خلق کی زیده حیا ام هنه کی برای خابدن خلقی جی هنه کی خلقی جی بپرسن بکا روشه وان چیه و اوانا مرحبا السلام عليكم سلاو Kurmancı zani? Arabi. 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 Nerede oturuyorlarmış sorabilir misin? Var bir yere kapı.
السلام عليكم. سلام ورحمة الله. انت من اشرفيه؟ أنا من تو الأشرفية بلى من خلقي أشرفية. Gidebiliyorlar mı? Kaç gündür gitmemişler? كم يوم صار ما دخلت لجوا؟ صار لي 4 أيام. سوار روج دبي. هلا ما تصدروا؟ هلا دخل ككنترول كرا براست على سلامتنا مع أسايش رجعنا هذا دبو براستني أسايش إما عائلتك؟ عائلتي برا. خزانة كم لا دروي حلبة. Mahalleden haberi var mı? Şu anda mahalle durum nasıl? شلون حارتك هنيك؟ ما بنعرف. نازل. Abin nere? Sen de mi aynı mahalledensin? نفس الحاره؟ ايه أشرفية Nedir orada? ايش الوضع هنيك؟ دوخي أشرفية شون يومين حرب بخوا دو روش بو إما لدوخي كي جنجي جيهاني بم سوار روش اولادي من ظالم نيوليري ونيولا دروية Yarısı mahallenin içerisinde. Haberleri var mı onlardan? عم تتواصل معهم؟ لا بيوندي دا إلى قلوان تركاني بيوندي نيا نخ زور سباس ببدر روش به وی آوایی بنرن قربالغه که یک جار زیده هینا جی هنک تین هنک دچن خلق حول دن بچن مالبات هنک دناوا تاخی دنا هرچی قاسی تاخا اشرفیه لگوری کو ارتش بخواد بیجه بقسی کو مجدیتی اشرفیه به تمامی هاتی کنترل کرن لتاخا شیخ مقصود آگاهی جهر دو آلیان و آگاهی کو هفودن دداری بینن تینا لگوری چافداری ما اشرفیه تمام هاتی کنترل کرن لتاخا شیخ مقصود هینا به تمامی نهاتیه کنترل کردن. لگوری کو اسکر دیویژن در دور سری 8 تاخی هاتیه کنترل کردن. هدی نچارن جویداری در بکردنش برکو هیزا لشکری هم زیاد به هم جری پر من نایدان. امینها هر نزدیکی تاخا شیخ مقصود دوی تاخا شیخ مقصود امی حاول بدن خابرین لویداری کا لویداری رفش چیجی امی لویداری راگین. بله راوین گله کی سپاس جبوی وان زانیاری انمیل هویا زانیاری نوبن جتاخا شیخ مقصود. بریا کو از بگرم جمع میوان تماشوان نجا دنگ فرمانداره که آسایش نافخوی شیخ مقصود گیشتی بر دست ما می بهور گهدار بکن که چد بیشل سر روشا داوی أولي جو هين أموال قد كش مقصود أشرفية حتى كي مقاومة تشتك وانتنا علماء وان دبين ما تخبري فرة حتى فيك ليه نوكو ساعد ده نيفنا سبا روجه دهي مه حتى نكو شاور مجيت يدونا مقاومات حتى في دقيقة هين تونجو سلاحي جرون سماد شغله حتى نكو سلاحي جرون شغله هاجر ساتوخ برمن ما عندش سلاحي جرون ما دخل يعني سلاحي جرون لخدخل جي دارو جي فرة حتى نكو أملينا شاور مقاوماتك تشتي وانتنا بله افجی دنگ فرماندار کی جوان فرماندارن آسایشه دناوا تاخا شیخ مقصود ده و بهیست چو گوت از ایوه گرم جم بریز رامی عبدالرحمن ریوه بری روانگه ها مافی مروانیا سوریه بریز عبدالرحمن گلو مترسیا ایریشه لسر دورین دنین کردان جی هیا پشتی روشا حلب لا هو يعني حتى حلب لن تمر مرور بو أسانيتنا بار و توم باراك استا كاري كردوا لسر بشار كردن بو سرسكاني سوريا ديمقراط بو اوي مظلوم عبدي شاوي با حشر بكويت بلام بيد الله يمتون بارك استا براستي هاو بشر لو كشنو بري كده كريد لشيخ مقصود واشرفيه هروك شون لسويداش كرا من ببردوامي جخت مان لسرو كردو براستي ترسمان هيا لبرامبر كردني كرد لبرامبر او بربريتو تتري كا هيرشان كردو تسر او دو قركا براستي بوردوماني چي تصر هيا هيرشي چي تصر وبر هيا براستي اوان بانگ شي دمارجيريا ندكن ميديا رولي
بینیوە بەڕاستی ڕوودا و شەمس و 24 هەموو ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە دەجێڕم بەڕاستی میدیای عەرەبی لە پاڵ درۆ و دەلەسەکانی حکوومەتی سووریادان لە بەرامبەر ئەوەی کە دەگوزەرێ لە هەردوو گەڕەکەدا بەڕاستیدا دەبینین درۆیەکی گەورە هەروەکو چۆن ئەو لیوایی کە باقر هەبووە کە بانگەشەی درۆ دەلەسیان دەکەستە بە هەمان شێوە درۆ دەلەسەکان بۆ هێزەکەی شەرع دەکرێت بەڵام تاکو ئێستا بەڕەوانی و بەرخودان بەردەوامە ئەوان بەردەوامن لە بەرگریکردن و خۆڕاگیری هەندێک دەیوێ کورد بکاتە سوتمار و سوتەمەنی بە بەدیهێنانی سەرکەوتنەکانی خۆیاندا ئەمڕۆ بەڕاستی مەترسی لەسەر ژیانی خەڵکی سڤیل هەیە بەڕاستی شێخ مەقسوود بەڕاستی تۆ دەتوانی زیاتر بۆستێ بەڵام دەبینین ماکینەی میدیایی عەرەبی زۆر بە چڕیکاری لەسەر کردو هەوڵی داوە نێوانی سووریەکان بڕێزرامی عەبدوڕەحمان ڕێڤەبەری ڕوانگە هەمافێ مرۆڤانیا سووریێ توش بریتانیای لەگەل مەبووی زۆر سپاس ئەمە یەکسەر بچنە تاخە شێخ مەقسوود ڕۆژنامەوان هۆزان لەگەل مەیە هۆزان دەم باش ڕەو شاداوی نەهاڵ شێخ مەقسوود چییە بڕاستی هاتیە کۆنترۆلکردن؟ هۆزان دەنگێم تێتە گەلو؟ بەڵێ دیارە پەیوەندیامە لەگەل هۆزان قوت بوو تەماشەوانی نێژە ڕەوشە ئینتەرنێتێژی وان تاخان گەلێکی خراپە هەرجر دەستپێکە شەڕ و پەفچوونان بە ئینتەرنێتجی ji ser wan tê qutkirin careke din ez ê bala we bikişînim ser dengê fermandarekî asayişa navxwe ya Şêx Mexsûd em ê binêrin li ser rewşadawî çi dibêje این اموال قد تخش مقصود اشرفيه حتى كي مقاومه تشتك معناتنا علامه وان دبن ما تخبري فرا حتى فيكيليه نوكو ساعه ده نيفنا سبا روجه دهي مه حتى نكو شو ما جيت دونا مقاومات حتى في دقيقه هين تونغو سلاحي جرون سماد شغله حتى نكو سلاحي جرون شغله هاجر ساعه تخبر من ما عندش سلاحي جرون ما دخل يعني سلاح جرون لخدخن جيدارو جيفرا حتى نكو املينا شو مقاوماتك تشتي ولوتنا بەڵێ وەدیت تاریخا ئیرۆ دبێژە دەهێمە هێ و دبێژە حتا سعات دە و نیڤ ژی سعات دە و نیڤ هینا شەڕ لەسەر سەرێمەیە بچەکێن گران لەمە دەدن ئەز یەکسەر بچمەجەم هۆزان ڕۆژنامەوانە ژناوە تاخە شێخ مەقسوود هۆزان دەم باش تا خاتیە کۆنترۆلکردن یان جی بەشێکی وێ بەڵێ هۆزان ئینتەرنێت بڕاستی گەلێکی خراپە ez dizanim ji ber wê yekê jî ev pirsgirêk di pêwendiyê de çê dibin ئینتەرنێتا wan her du taxan ji rojên destpêka şer be gelekî lawaze bizanebûn hatiye lawazkirin ji bo pêwendî li derve li gel derve nemîne ez ê van dîmenan bala we bikişînim ser temaşevanê nêja ev dîmenê şevê dinin yê ew devera ku nexweşxaneya Xalid Fecir lê ye di dîmenan de diyar e topbaran bi awayekî dijwar berdewam e ev rewşa şevê dine li taxa Şêx Mexsûd binerin hêzeke zêde ya serbazî bi otomobîlan têkişandin diçin dikevine nava wan taxan yan jî diçine nêzîkî taxan û şer berdewam e di dengê fermandarê asayişê de jî me bihîst dibêje niha wêkêliya ku deng tomar kiriye saet deh û nîvê îro hîna jî dibe bi tang û topan bi çekên giran li me didin madem dibe kontrol kirine wê demê çima bi van çekên giran li me didin tiştekî wiha nîne hîna em di taxê de new dibêje hîna jî şer berdewam e
هفکارین ما اوفیسین ما لهر دورا دنیای براستی دوان چند روزانده حولک زیده دان لبردری سروک و سرکرده دنیای راد وستیان جبو کاربن دو گوتنان جدوی وان بگرن و روشاوان هر دو تاخین دور پیچگیری بکینن وان سروک امریکا دبرسوا پرسا روداوی دربار روشا تاخین کردنشین ین حلب در راگهاند کو او دخوازن لحلب آشتیه ببینن هر وها گوتیه پیوندی ما لگل کردان جی لگل حکومت سوریه جی باشن سروک امریکا دونالد ترامپ د برسوا پرسا ریوبر اوفیسا روداوی الواشنطن دیار کرده ده د دربار روشا تاخین کردنشین ین حلب ده گوت ام دخوازن آشتی هبه و سوریه سرکفتی به زۆر سپاس جەنابی سەرۆک ئایا هیچ کۆمنت و کاردانەوەیەکتان هەیە سەبارەت بە هێرشەکانی ئەم دوای گروپەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا بۆ سەرهێزە کوردیەکانی هاوپەیمانی ئەمریکا لە حەلەب کابوونەتە هۆی کوژرانجییان هاوڵاتی سڤیل و ئاورەبوونی ژمارێکی زۆر لە خێزانەکان هەروەها ئایا ئیدارەکەتان ئاشتی لە نێوان کورد و سووریادا دەچەسپێنێت؟ بەڵێ ئەس دوخوازم ئاشتی هەبە پەیوەندیên me لەگەل کوردان و حکوومەتە سووری gelekî başin ew bi salan dijminê xwezayiyên hev bûn lê peywendiyên me لەگەل هەردوویان jî gelekî başin em dixwazin Sûriya serkeftî be bi nerîna min heta niha jî ew serkeftî ne هفسروکی اوفیسا پیوندیان یا مجلس سوریا دموکراتیک مسد حسن محمد علی جروداوی رگوتیه آلی دن پابندی راگهاندنا اگربست نبو برواجی و بچکین گران به موشکان و تانکان نخوشخانه مال و دکان توپاران کرن حسن محمد علی دبیجاجی گلک قربانی کتن نخوشخانه خالد فجر تاوی بریندارین تیده هات روخاندن هر وها دکیلیا راگهاندنا آگربست تیده دو پزیشک و پین جوان لاشرفیه هاتنه کشتن حسن محمد علی گوت دوی آلی ناف دولتی گواشه چیکن پیوندی به امریکا و فرانسیان رهنش بو راوستاندنا شر پشتی ویجی دست پیکرنا دیالوگش بو ریکفتنا لسر چاوانی آب ریوبرنا تاخی ازیدی سافگرم جم روزنامه‌وان هوزان لتاخا شیخ مقصود هیوید کم ویجاره دنگ ما بکی جهف هوزان دم باش بله دیسا خویای پیوندی چه نبوله امی هر هول بدنج برکو گرینگه ام هی انها لسر خط هوزان دنگیم تیتا گلو دم باش کوی در تاخا شیخ مقصود هاتیه کنترول کرن براستی کنترول کرن هیه نا او بحثي اذا كنت بما حميد تاخن شيخ مقصود تقرتي اما تشتكي وصاني بله جاره کدن قطبو هوزان امی هر هول بدن بین جمتش کرم آخور السر خطه بمینه از دزانم اینترنت گلکی خرابش بروی که پیوندی بباشی چه نابه لی امی هر هول بدن ام خوابکینن تا زانیارین داوی ورگرن جناوا تاخا شیخ مقصود اف دیمنن شویدنن تماشوان نیجا اوی کوهند بینن روش به وی رنگی بو هینا هیزا سربازی دکشاندن ناوا وان تاخان پش راجی بیدنگیه که به وی رنگی دیمنان ده خویا دکش خو در کتنا در وحاتیه قده خکرن لوان تاخان او کسین کدو ناوا تاخان ده مانه سویل نابه در کون در و هوزان دنگه ما اگر تیتا تنها دکاری بحث بکی کاب راستی کنترول کریه شیخ مقصود یا نه نا داو بحث اذا كنت بيجن مع حمي شيخ مقصود قرتي اما تشتكي وصانينه نا شرفان نزا ولا كاري اندرين بدجواري برصفا وانددن لكيلاكوي يعني شر هي هوزان شر هي دنگه تقينا تدبهيزي جاره کدن پیوندی قطبول خویای ما فهم کرد که هینا شر لوی داره بردوامه گوت هزین آسایش برسوه ددن هینا شر هیا برواجی راگهاندنا ارتشا سوری کود بیجم تاخا شیخ مقصود به تمامی کنترل کریه شر و پفچون بردوامن هوزان روزنامه وانی کنها هم پیره هول ددن با خفن دناوا تاخا شیخ مقصود دیو دبیجه نراسته
نهاتیه کنترل کرن شر و پفچون بردوامن تماشوان نیجا امی هول بدن هر راست زانیاریان جور ورگرن اف دیمن یه سری ویس بهیه دیمن آنده تاخا شیخ مقصود بجکن گران دی توپاران کرن اف سری ویس بهیه بشتی کو اگر بستا 2 ساعت 6 و نیوان ایدی داوی لحات 6 و نیو ایواری جاره کدن ارتش عربی سوری تاخا شیخ مقصود بتوندی توپاران کرد لگوری زانیاری داوی ارتش عربی سوری تاخا اشرفی کنترل کریه شیخ مقصود هینا دبن کنترل هزین آسایش ریوبریا خسر دیه حکومت سوریه دو کوریدورین تایبت جبوی درکتنا خلقه وکرنه و بانگ دکت به جوان تاخان بالا بکن هر وها بانگک لهزین آسایش جهات کرن کو خوراد دست بکن جبو حکومت وان با آوائه که اولا بکینه هرمین ریوبریا خسر سروک انجمن خواجهیه انا کسی العفرین احمد حسن در دربار کوچبرین تاخین شیخ مقصود و اشرفی دجرودا و رگوتی زیدتری 30,000 مالباتان جوان کوچبران چونه هر دو جوان کوچبرین هر دو تاخان چونه عفرین هجمروان مالباتان بگشتی در دور 150,000 کسیه احمد حسن گوتیه جی او آلیکارین دست پیکی پیشکشی همو کوچبران دکن خوارن پیوستین تندرستی و کلوپلین دنجی براستي روش قلك زحمته يعني ام وقت بيجم وگر قوتنا كله اما بور بجاوه خوبه بين چاوا خلق وده قريب دوه سار و سرمانا دا و چاواج بر شر روینه یکو بس تنه هما جلی خو الخو کرنو هاتنه براستی قلك زور و زحمتی دبینن دوه چله سرمیدا ام چبکن اف قدرامه و براستی ام خلق عفرین بتوایی يعني چه انجمنان اجتماعی کردی به چه وقت به دستگاه ها خیرخوازا بارزانی به چه هر وقت به رخصتن جواک سویل بن یکو هن الهرما عفرین چه بو کسایتی بن چه بو خلق عفرین وقت به سر بخا و سویل بن سپاسیالگیه دکم براستی گش وقت به آریکارن بخلق خورا یک وفد قرن جهرما حلبه بجار حلبه تين هرما عفرينه براستی گو افتشته گو و جدسته هر کسی که تدر کس تکیمانینا که بروانیا سویل یا سوریه کوک کمسپیان جیتین ناسکرن راگهاندیه کو 106,000 کس لحلب کوچبر بونه پرانیا وان چونه عفرین و عزازه ریوبر کمسپیان منیر مصطفى دبیجه وان 12 ناوند جبو حواندنا کوچبران آماده کریه 6 ناوند لعفرینه 6 اندنجی لعزازینه ریوبر بروانیا شارستانی سوریه هسته جیبویه که تومت بارد که کدروژن در باسبوی در راست تیمین وان کرنه آرمانج. بله بری آنها هسته جی داخویانی یک دابو گوتو بود تیمین وان یک جه تیمین وان دیمنه که در کتیه کو جکل گرتیه او یک جی جبوی ریک خستنه که کو کار سیویل دکه نای قبول کرن تیوی واته کنه به عالیه تماشاوان نجاش بر وی که واناجی بروانی سیویل به وی رنگی داخویانی خود دبیجه کو هاتنه آرمانج کرن لهولی رژی هجماره که ولاتین جبشن جداین کردستان کوم بون پشتگیری خوش بوی روجاوای کردستان نیشاندان ایریشن لدیجی تاخین کردنشین شیخ مقصود و اشرفیه شرمزار کرن امی بنیرن چه دبیشن داخوازی عمل تشگیری کردی روجاوا بکه به تایبەتی لە تاخێن شێخ مەقسوود و ئەشرەفی کو ئەو دەولەتێن داگرکەر زانی ئێریشی لەسەر کوردی سەڤیل دەکەن دانی
يعني او داعشانه او انا زاني تخوازن كرد بالتناي بكن كرد ده حياتي دا تناي نابا كرد هر سر بلندا كرد بسروكي خو زاني بقلي خو زاني بقوتي خو بإرادة قلي خو هر دايم سر بلندا قلي كرد عم حموية كن وخينا مشوي رجابا وجوي باشور وباكر رجالات حموكا بويا انا كيكا ام خوينا خدن ام جاني خدن ام يدلي خبدن وقابا قوشما خصن كان جيبه دليما وجانيما وزلاميما وزاروكيما وختياريما محموش بكردستان ما اماده او كاري كل كردان تيكل الشيخ مقصود اوات الهلداني داعش چکو کوبانی و خلقی کرد داعش اشکانان اوات الهلداني كردان داعش الكردان تي هم هيبينا جفاك الناف دولتي فشار سر تركيا سر حكومة سوريا بكيا او شرار راوستين او قتل عام جينوسايد هذا حق كردان الشيخ مقصود تيكرن كرد هر چهار پرچه کردستانی آشتی خوازه نه شرعی شرعی کس نکار کردات نبوده هر چهار پرچه کردستانی انشالله سرکتنی هر چهار پرچه کردستانی بله تماشاوان نیجا هفکارین ما گلکی هولدان جاره کدن خوابکینن روزنامه وان هوزان دنوا تاخا شیخ مقصود ده ملور راست نکاری بو ام پیرا باغ فن دنگی وی هاتیه تومار کرن بریا کرتده مکه مبنی رنچد بیشه نا ام لتاخا شیخ مقصود تن وکو کومین چته بحثی دکند به محمود شیخ مقصود خستیه بن کنترل خاله اما تشتکی وسال سر روی عردن این هنا لوی داره دناو برا شروان نیزا ولا کاری اندرین و کومین چته ده شهر و پفچونه کی پری گران ده حیا وکیلی نهاد وکیلی دا شهر و پفچون پر گرانه لکیلک و روشا خسته بر بنا باشگونه و هر کدچه زیادتر دبیج بر سیویل بریندار دندر خسته دانه جالی کومین چته به درونان به همو جوره چکین گران ایریشی سر خسته ده که روشا خسته جی پر کتیه خطریه لکیلک و نه شروان هیزا اولکاری اندرین به همو هیزا خوابا برصفا وان دادن و اف دبیجن محمود شیخ مسعود گرته لی اما تشتکی وصل سر روی عرضه نه لوی داره مینه نه در دوری شیخ مسعود همو گرتنه نه لا هی واسور تبلی دروازی و تاخنا به تشتکش بو بریندارا به یا بریندارش ور در بخه همو رای گرتن ال سر بداره لکیلکا و بلا با انگاوزی همش با همو گله کرد همو گله جهانی کو شرف و ناموس پیرا به بلا تبلی برخودانا دیروکی کونال شیخ مقصود تی کرن تبلی و ببن رابن سر پیان جبو گله خای و داره جبو شروان خای و داره ام تجاری روشا گله خوا به اوی قبول ناکن و ام بانگازی هم او کو همو کرده که به شرف به ناموس سدی یک ناموستی پیرا به ایرو روزا قیامت به سر گلی کرد به تایبت طاقن شیخ مقصود تکرن لوی داره شروان جیل بر خود دادن مورال و معنویات شروان جی بلنده حیا شروان وی داره اجد بیجن حیا کو ام ساق بن ام گلی خواجی به پاریزن و ام نهیل من کو دشمن بکوه تاقمه لکیلک و نا مگوی چی معانی زمان روشا خسته در وی خسمته تشتکی کو ام بیجن نهیل آلا سور نه تشتک در بازی بین تاقنا نابه اوجبر وی اکیجی روشا بریندارین کو هایی هر دچه برخرابتیه و دچه بله اف روزنامه وان هوزان بو جناوا تاخا شیخ مقصود زانیاری داوید دان تماشاوان نیجا دبیجه هینا نهاتیه کنترل کرن دراوه او نوچه شرو پفچون بردوام ریوه بریا خسر ده دربار ایریش و گرتنان خوشخانه خالد فجر یا شیخ مقصود ده داخویانی یک بلاف کریه داخویانی ریوه بریا خسر بانگه که بلزه ناوروکا ویجی بوی آواهیه گوتنه جبر مترسیا قرکرن و کمکوژین کو امنها پیر روبرونه
امواک ریوبریا خسریا دموکراتیکیا هریما باکور و روشلات سوریه بانگک لزگین آراسته رایا گشتیا ناف خویی و ناف دولتی هزین ناف نتوی و سازین مروی و حقوقی دکن ده دربار آرمانج گرتنا راست و سیستماتیک یا کو نخوشخانه خالد فجر لتاخا شیخ مقصود یا باجار حلب روژا یکم یا ایریشان و پیره روبرو مایه توپاران کرنا بردوام یا لسر نخوشخانه وکه دزگه که پزیشکیا سویل تاوانه که شر بم پیکرنا اشکره یا یاساین ناف دولتیه اف یک جیانا نخوش بریندار و تیم پزیشکی دخمه ترسیه هر وها دبه سدما ترسو فکاره که راستی یا رودانا کومکوژین مروویش بر راوستاندنا خدمت پزیشکی بردوامیا و توپارانه و به سدما کارسات که مرووی و تندرستی یا گران به پارکرنا سویلان جماف درمان کرنه زیده بونا هجمارا قربانیان و بلا بونا ترس و خوفه دناوا خلقه ده اندامک آسایش شیخ مقصود بناو زیلان نهال سر خطه زیلان خان دم باش روشا داوی چاوای تدکاریش مرا ببیشی ام بناوی هز اولکاریه هندرین دبیشن ام برخدانیه دکن طاقه الشيخ مقصود ما بريارك ده هبون تنابين ما الملي الشيخ مقصود به بله چی انها شر بردوام الناوا تاخي شر بردوامه وسر مشفيشي قصد دكنجي مدني تدانا زاروك تدانا براسي هفشي تشتكي قدخايا جرك كقانون دولي سر بيت تشتكي بسكنن برينداري وقالك زيلان خان اره بریندار گل کنه نافرا پیر هنه کال هنه زاروک هنه گی مدنینه گی دورداجی محاصره بله بحثا هنک چالاکیان تکرن چه چالاکی چه بونه ایرو جالیه و چالاکی چه بین پنج حوال مه بین نافی و حوال ناجی حوال هواره حوال دل برینه فراشینه دنیز روش بینه اجبو نکوین دستوان چه کرن اجبو نکوین دستوان؟ تاخوندن فجراندن جبونا كبي دسوان هوالد مجي مقاوماتك جبو شيخ مقصود ناري نكبي دس دا خوياني هيا دبيجن شيخ مقصود هاتيه كنترول كرن ارتشا سوريا دبيجه دورك شيخ مقصود هاتيه كنترول كرن نا هوالي ما تدانا وبرخدانيه دكن ومورالي وانجي بلندنا بله امریکا و فرانسا هزین ناف دولتی دبیجن برا حسدب او برومتا خواه جور وک شوان هزان جور درخه نری ناوت وی درباره ده چیه هونه در کون؟ نا ام در ناتن ما بريارك دا هافون تنابينه ما الطاقه الشيخ مقصود بالاشرفيه به هسه بله هسه دیجی دبیجه ام ناف بینکاری قبول دکن ام دخوازن هزین ما باوای کی اولا جور بین درخستن برا بین عالیه ما هون وی که جیرات دکن گلو ام بنده فرمانداریه چه قرار داره خستنه چه قرار داره ام بنده رخصتنه خانه و باوریه مجی رخصتنه مهایم بله پیوستین مرووی الجمع مانه زیلان خان خوارنا و هیا و کنمونه درمان تشت کجوره پیوست آف والله خارن هيا بس ناوي تشتي زيادة ام هانكي حصار دابن تشت ايكين ببي تشت نامينه ملاد هين حصاري كابي تو علي كاريه كمروفي دقهي جوا انا محاصره الشيخ مقصود تشتكنا كابيه ونه حتى كنجي كاربن بفي رنجي بردوام بكن امي بردوام كن حتى نقطاك خوين جماده هيا امي مقاومه كن ام استسلام نابن ام كي مقاومه كن يعني تو ونخوازن بريا ديالوجي بريا ريكفتني در كيفن جور تمام دبي ام بريا ديالوج تي كيفن ام دخوازن ام الشعب كي جوابي كي ام اشتي دخوازن ام دخوازن حوارات شي ببي اجبو قال ماجي نكبي عنف كشتن شي ببي ام سلامتي دخوازن اشتي ام دخوازن بله يعني هون آمادن بريا ديالوج در كيفن اگر كو اولكاريا وجي و اولكاريا خلق سيفيل ورا مسوگر کرن هون در كيفن جور
خواستەکەی مام دەخوازن دەولەت تدخل بێت ji bo aştî çê bibe hev xwastekê me ye يعني دولتين بياني ورن تدخلي بكن erê dewlet gît tedexul bikin او دبيجن دولت دبيجن امريكا فرنسا دولتين دنجي دبيجن برا باوايكي اشتيانه دركفن ولسر ماسا دانو ستندني اللي هف بكن نارينا وان ايفا ناکا ام gelekî vê taxêne em dixwazin em muqawemekin em berxidaniyê bikin em gelê xwe biparêzin خل جلك مايه دوان تاخان ده زيلان خان erê maye hijmar hene hîn hene erê de hijmarek derketî bes hijmarek jî yani hîn zêde di taxê Şêx Mexsûd heye berxidaniyê hew jî dikin نخوشخانه هینا لسر کاره نخوشخانه دکاره بریندارا درمان بکه لا نكير لانه هناك كهرباء هي تشتكتنا يا تشتي الكتريكيه ورقي قطع ايه هون چه دکن ویده می روشا هون برینداری خو چاوا درمان دکن ما ام برینداری خو او دکن درمان دکن تشتي اسعافات اوليه جامعه هي ام بيدماشينن برینداری خو بله ارتشا عربی یا سوری چقاسی درباسی شیخ مقصود بویه شره کلان به کلان هی نها اره هيا هجمارك فرا يعني درباسي نافا شيخ مقصود بونه اره لا كان بين هذا ايه سوري درباس نبينا كان تحارات برنا خاكرنا انه شيخ مقصود جي برنا بس شيخ مقصود جي نبرنا دس مدى هيا جكي جان عليفا كتنا نافا شيخ مقصود يعني أشرفية راك هات الشيء مقصود أشرفية نهاب تمامي دستي وان يا زيلان خان أري دست وان دايم تاني شيخ مقصود دستي ودمايا همو آلية شيخ مقصود نوصا أري شيخ مقصود دست ما دايم داخوازا وجرايا قشتيا ناف دولتي تشيا تشجبو وبكن دولتين دنياي بله خویای پیوندی آمد لگل اندام آسایش یا شیخ مقصود زیلان خان قطبو تماشوان نیشا ما گوت اینترنت دچنو تین گلکی لور روشا داوی بوی آواهیه امی هر هول بدن زانیاری داوی جور ورگرن بریا پیامنیرین خواه بریا میوانن برا چاوی و لسر روداوی به ام گیشتن داوی آوی دمشمیری هر شاد بن بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەی دروست کرابێت شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتوویت و هەموو ناونیشانەکان لێت نزیکن ئێرە فلۆریاستیە و شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە لە ناو ژاوەژاوی شاردا هێمنیەک ئەزمون دەکەیت کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت سیستمێکی سکیۆرێتی 24 کاتژمێری و پارکینی ئۆتۆمبیلی داخرا و وا دەکەن هەمیشە دڵنیابیت ئەمە فلۆریاستی نوێیە خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گرۆپ بەدیهێنا فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک ها بێزاری لاڵۆزەکانی سەفەر چارەسەر لە دەستی ئێوەدایە بە ئەپی فلایر بیل حجزکردن ئاسانتر بووە ئەپەکە دابەزێنە بە دوای گەشت یان ئۆفەرێکی گونجاودا بگەڕێ و پاش هەڵبژاردننی شوێن و پەسەندکردنی جۆری دراو بە ڕێگەی ئۆنلاین پارە بدە هێستا سوودمەند بە لەداشکاندنەکان ئۆفرە تایبەتەکان بەردەستە بۆ شارەکانی ئەوروپا هێستا ئەپی فلایر بیل دابەزێنە و ڕاستە و خۆ گەشت بکە لە هەولێر لە ئەپ ستۆر و گوگل پلەی بەردەستە